tututan lupa seleng malak dak ta jage lori sisi nalakaye tega yero jage wi anrena jage wi inonganna jage itu wi ulunna magi nang ka ulunna ternyata yero fare ulunna borone wi duan rupa tega na yero ulu yase na ulu yawa ta jage ulu yase na ajak na kita ta jage ulu yawe na ajak na katama-tama upan na katama-tama macotoni katemeteme makanya di makun raye ya kota ya saling kulake tak de na melo kajili-jili ya ko masuk isaliwang de na melo ka kita ya ko masuk isaliwang kale sanu-sanungan na ya ko makabuaki kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wallahu ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan alena tomo-tomo lebita Bapak Camat Watang Sidendeng beserta dengan para jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan alena tomo-tomo lebita Bapak Sekcam yang juga ikut hadir membersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan alena tomo-tomo lebita Bapak Kepala Desa Talawi beserta dengan para jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan alena tomo-tomo lebita Bapak Kepala Desa Talume juga hadir membersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan alena tomo-tomo lebita Bapak Imam Desa Talawi beserta dengan para pegawai SARA, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, ibu-ibu, majelis taklim, sininna, tomato wa malabi, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur kima puji tandrigangka lori sisi araji aku wasangan nafungan la ta'ala. Nasabari ilalan na yawatwiwi, digaga akata natofadang kamana si adapu-dapungang. Natofadang kamana to siyama na ipahangi makadaya watue watu karesok ipahangi watue makada watu asibu ketta ipahangi watue makada watu tinro tapi nasabari tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ilalanna yang masigi ewe de nakadaana na tomato wasilapo burore na makunring sangadin na natofada yakka idua wali limata natofada cenga ribitarre amagi-magi na sa bapa dongat tayamanan mancajiwi patampak baraka na pamasih na sa peringatan maulid yang kita lakukan ilalan na yang masigee na serikuwang mangi ilulungang syafaatna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah natofada salama mananungang natofada salama lelewali natofada salama siliwangang salama riwanu walinota lebih-lebih asalama kenge pilino siwali na fungan la ta'ala salawat na niya papasalama masa ifongololori alimalabi na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si matajallo kang iasalamakang akatuwong ang linota akatuwong ang akirata
al jannatu wa naimuha saddul liman yusallim wa yusallim wa barik alaih. Na iya surugai lolong metoy hapam masina upa pahanap punay tau masalawa makotoro to mapasalama masa lori alimalabin na nabita sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamana mua natofadang makale ya risalang kabitaray nariyat tu puri awala gading itu dakiyese na pepang ulawang degagaya kate na yesi mata-matay sangadin na natofada tomi lolulungan ngi asalamakan ngi idi rufatawi. Sinin na tomatomala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Angka 2 pasal lang iya melo ye usampay kangi ilalan na ye watwiwi tega yaro nomoro sidi iyaro nabitta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yesenge rahmatan lil alamin pamase lori sini na alangit. Jadi tania bawang makada pamase ko tengana umma nah. Dek nak kadaya tu nabi tak pamase bawa kuawana rufatawi. Tapi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin pamase wiri sini na alangi. Tega yasang alang pamase foli ko aju kajuwe nabi tak. Pamase foli ko ulo-ulo nabita lebih pamase na rifada na rufataw tega ya samakadah iro nabita pamase foli ko aju kajuwe makare nabita ilalan na hadisana iyo koyale buana ajuwe na de panamatasa na takoyale na yande na niakbiang maka itu termasuk mubathir na makare fungan la ta'ala innal mubathirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sitongan na yato mubasir si bawa si tangi. Naya si tangi maka ila da ingkar kufungan la ta'ala. Makanya nabi pamasik waju kaju itu matomalabi yang kihadi. Yang kedua, iro nabi tak pamasik fole ko olo-kolo. Maka de nabi tailalan na hadisana iya ko tomak gere olo-kolo tatari matarap pisota. Tatari matarap bangkungi. Afa aja akama pisokun rifake magere na igere alon na olo-kolo na taya patuurat na masasya olo-kolo namate maka nacabu pamase na fungal na ta'ala. Makanya ya koto magere gunakan piso yang tajam na igere olo-kolo na masampu macolo darana patuura andrena patuura na pasat na patu na di kanan na di kiri de na masasya olo-kolo na mate. Makanya pemali magere pakai pisukunro. Makanya diimange ang kami matuye pangkung ipake. Sisemi igere langsung patuurat na. Makanya satu kali tarika dene gege koto magere. Cukup dengan satu kali tarikan. Patuniro talu urat na ulo-kulo menyemetoni amatingan na tomatomalapi yang hadir. Tapi ya rolin na bangkunge kami na masempo 710. Jadi ya koi mangi melo malimarin ajay. Mak dupa-dupa. Angka 710, angka 1 juta linna, angka 3 juta, angka 7 juta. Tapi iya miwak di maliwi panitiana masiki. Nataro ko wala na po imang. Afa mangay. Afa mega to jay wita kajadiya. Ina magere iti magihan ng kalari iti Untung-untung mo lari daripada narako ulun na. Afa mega to jay biasa makadamagi ng katarako ulun na. Nakadayakilongin na din nalari pa ustas. Makaday andre guruta. De na mategere sanday ito. Aga pala materako uli sana makaharap untuk dimakan. Ayan may nakakajadiya. Termasuk biasa to may terjadi yewita ko tangana kampungnya. Ya kumakiri saping itaw. Nataro maripuiro sapingi nasakimana ngi apa ajena napanalanggang awrako naparapah isure pu imagere pura nagere pu ima iya panalagere pungan na yo kumate olo-kolo makade pahan na guru ta imam mali mate masasay to olo-kolo melomopi matoka tapi nalawe na sa baripungan na namate maka hukumnya haram tomatomalapi yang kihadir. Afa namo haji tu agirengengi angka to ada nah. Namo agirengengi angka to syariat nah. Magay nalam menjawita te maripae ya koto magere
tomak gere sapi iya naro aji ulo na siba aji mundi na yasigat tangi rak pasapingi na igere purana igere yang lepasangan ni ripungan na tanun riak matokka apa di pagagalala makanan ka to pura mak gere moto pengero lo kolo pure na gere kecuali ya ko salah gere iya ko makanjang me batiwi gere de na lari to malabi yang ki hadir termasuk ya ketemu pak poting mahakekah mega kejadian iya nama gere manu 50 manu na gere na taruh ke dia karung ipa silonjo-lonjo manu tane lala karunge melomopi matok katok ka manu melomopi makampa-kampa manu tapi nasabat tatong ko ilala roden ri karunge mate masesse na yandre maka de ande guru ta imam mali haram hukumnya itu iya na kejadian mega ijame di rufatawe tapi maka de pahan na guru ta iman ta Syafi'i ya ko purame mo baca bismillahi wallahu akbar mogere halala ni tu yandre cuma to manini mi to lebih yang ki hadir aja akama anu harap pale yandre magai de pale na si coco si bawa syariat na agama itu lebih yang ki hadir apalagi ya ko iti makanya ya ko to magere apa angka ya tau ya wi to magere 20 iti nagere lari manang de gagal lepa lari mana yero iti ada ku ye koto magere iti tatari marito yawana ulun na yesena alon na patapat tu telur de gaga ye tulari kalama pak gere lari apa mega to je wi taborone ada na ya gere he ko ya gere de na lari na pura na baca salawat na popapile wali wi na kada de na lari mage pura na gere lari iti sini na tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya Nabi pamasi oke olok-olok. Yang ketiga, ira Nabi tak pamasi okorufatawi. Angka na angka se di waktu, angka tok kasiasi. Compat campi pakaianna maliwasan na madekah lo mangolok ko yulo na bolana Nabi tak. Mapala nakato pintun na Nabi tak bolana. Nakadaya Rasulullah. Suron Allah Ta'ala maliwasan nga di panangkawan di panangkawino. Nayira Nabi tak ya ko angke tofole na tatak nawere maka walaupun sebenarnya Nabi si depito andre na sa depito inungan na. Tapi ang kasi di pakaian na Nabi ta o ko ilala lamariye to kasiya-siye mapala ko yulo na bola na Nabi ta. Di nang kananre maliwasan. Nayira Nabi ta ya kong ke tofole na tatak na tuana. Tapi walaupun sebenarnya Nabi dia gagal mengkai kasih si dapito andre na siba inungan na. Sehingga makanya Nabi tak nafodangi bainena ya Siti Humairah wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya aling nga jubaku ilala lamariye pemberian dari sahabat anu denang kau fake aling iya fakirre. Ternyata ya Nabi tak dalam membina rumah tangganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ia ko napaulampu asan na bainena denang ka napaulampu asan na ia ko nuli asan na bainena dia panggil dengan sebutan yang paling romantis makanya oko agamae ia ko tafura makbene to malakai pemali ipaulampu asan na baineta pemali ipaulampu asan na lakai makanya ya kotuli baine tak lakai tak panggillah dengan panggilan yang paling romantis. Ibu, oh ibu, ya kotuli ambo anak tak niga tuli rangi. Maka hatu kanjak ya ko yuli baine tak wahai istriku yang mawangi sepanjang masa. Cantik jelita seperti bidadari. Walaupun tidak pernah mandi. Tetap mawangi kalamang mak bau kete. Di semua ya sakete kaya sakete he. Magay namo maga matamu sa tatamati hami jawaca bayro na sabak mako memang magay sipa na makun raye talo melo isanjung ibote na iballe. Afaya me mato atu makun raye namo maga bate na matamu sa iya ko yuli makadawe bene ku kanja pawita intam mak poron-poron na matanna rahasia arudani temma petunna angolot temma bukona tubunna mak bombang uluwakna mak balepe matanna mak gere telu allonna mak balana bitina maputila bu olina malibu suku ulat tapana samana menre allonna 5 jakka
Afa magay, afa makunray, melok meto isanju-sanju tace de. Tapi ufahangi ki idi makunray, makadaan katoto talu paseleng, malak da tajagelo risisi na lakaye. Tega yero, jagaywi anrena, jagaywi inongan na, jagaytowi ulun na. Magin ng kaulun na, ternyata yero fali ulun na borone weduan rupa. Tega na yero, uluyase na uluyawa. Tajagay ulo yase na aja nakakita-kita, tajagay ulo yawe na aja nakatama-tama. Upan nakatama-tama, machoto ni kateme-teme. Makanya di makunraye, ya kota ya saling kulaketa, de na melo kajili-jili ya komaso isaliwang, de na melo kakita-kita ya komaso isaliwang, tale sanu-sanungan na ya komakabuaki kopi. Ya kotale kopi ya telusin do tataro ko cangkiri, tato kangi ati, talis sanungan na, makada puak kasi na. Tapat takapat kang pakitan ng laki ko padale, bapat takapat na kopi ya komasu isali wamita makonray. Biasa mo tajama. Ay, pajay. Makanya kakita-kita laki ya komasui. Alak kisigol kasi, tataro ko cangkiri. Tato kasiati maka da puang tapacaningi wi ati kulori lakeku pada lepa canin na gola kasi na patabolo na sabaway pala taputra berlawanan dengan ara jarunjam ia tokang iati maka da puang tapasi dinganga tapasi meka nga atin na lakeku siba atiku pada lepa asi dinganna kopiya gola kasi na way pala tagaro ni kopiye tabace inna ansalnahu bikapitu. Mako memang ya sengi baca-baca teteh malampe ya kotiaki malampe paja ini pura ya romatu tabaca tapi nungan nila keta ya kofure nino lakaye na angka sesana tali tinungi tabaca salawa ya na masuk de na kakita-kita itu tapahani ya na masuk de na kajijili itu. Tapi upasa ki di borone ya kuminum kopi aja digagata sisa. Sinin na tama-tama lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya rewa kapai mang furana nali rojubana nabitta ironangi fakiri. Nali rojubana nabitta aga nagorangi nabalu ko tangana pasai. Nagorangi ya ayuhan nas sinin na rufatawin. Ang kanasa jubana na bitay Muhammad bin Abdullah melo ka balu 200 dinar. Ya senge 200 dinar 200 di ulawang. 1 dinar itu 2 juta. Ya ko 200 dinar apada 7 juta melo na balukangi wajuna na bitta. Ang kamana hatosogi mangkalinga karebay yaro. Tosogi mega waramparan na mahito-hito dara karomana. Tapi sayang 1000 saya de na kita matana. Na fodangi pembantu na hamba sahayana maka daan kagare jubana na bita melo ibalu apada 7 juta ala ko di ulawa ko patiye arwara tu na juta aliyero jubana na bita nalin na jubana na bita latu yulo na tobute na aliyero jubana na bita na fajum makumatan na baca salawa apa yang terjadi na sabak salawa ko na bita makita matan na tobute tomatomalabi yang kihadir. Bahagia na makita matana dia merdekakan hamba sahayanya nape jubana nabita talutaw na fanya menyama tomatoma lebih yang kiad tanya paro nabita nape jubana nabita nape wajuna nabita na fanya menyama ni talutaw pertama mancaji sogi to kasia-sia arwara tu na juta dina natarima na sama nabalu jubana nabita. Yang kedua na sabak jubana nabita makila matana to bute na sabak salawa. Yang ketiga, dimerdekakan hamba sahaya dan gembira. Karena kenapa? Karena jubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinin na toma-toma lebih yang kihadir. Maka termasuk kega na yero salawa na baca yero tubutay na makita matanna. Maka de andri guruta riwatu na baca na salawa na Adam alaihi salam. Nali 2 wali indo limanna. Napasidupekan nukunna nabaca salawa marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam na saula itong pun na matanna maka de andre guruta baraka salawa Nabi Adam ijami de na kanila sapat di mata na mati
Makanya yaitu ya salawat ay may garupan na migato pulena. Ang kasalawat Jibril, ang kasalawat Nabi Yunus, ang kasalawat na ulat calae, ang kato salawat na Ibrahim. Maka de guru tayanang katumilo itambay yawaran parana, makbaraka risisi na keluarga na, tabati salawat Jibril ay kasisabu ilalan na sawani. Magi niya kali salawat Jibril, salawat yang pernah pertama kali dibaca Jibril, ya naro salawat na faguruangi Nabi Adam, na pubene Siti Hawa, apa maharnya salawat Jibril tomat-tomalat yang hadir. Salawat yang sangat pendek diajarkan para ulama kita. Tega ya roh, sallallahu ala Muhammad. Yan ang katumilo itambi ya waramparan na. Yan ang katumilo makbaraka di sebolana bati salawat Jibril kasi sabu ilalan na suwani. Ang kato salawat ibaca ya komasusay fapinat dinge marola-role fapinat ding. De gaganya mamondo boleh masus sa bawang tabati salawat na Nabi Yunus matenang ati ya tomatomalabi yang kihadir. Idi pak galung, idi pak dere, tomelo mapamulatanang, natakode nakasolang ulo-kuloe, tabati salawat na ulat cela dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Makanya yaitu anu najame tumatot, ang kamana haji tu situngan na ada na. Makanya tomelo mapamulang kay baca, tomelo mapamulatanang kay baca, tomelo pamuli sangking asita ang kay baca, aga baraka na saba pamulangange, di nakasulang ulo kuloy mandre tapi di nasyagan nandre tumatomalapi yang kihadir. Maka aga nabaca na salawat na ulat calae ya ko ibacay Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa sabbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam. Maka kasalawa ibaca ya ikumiki pakai yakabang yan ang kataw makade guru tapahikmay teya nanre bangkum deni ra ipiso pada lebak pangulut tak Khalid bin Walid. Ia minafakewe termasuk salah satu amalan yang diajarkan para ulama. Guru tak pangulut tak Khalid bin Walid ya ko iwat saman nang meci bawa mimbangkunge. Made temalara jukuna urat teya petu uli teya sape juku teya malara darah teya masolo nyawa teya Allah ya ko ibate salawa Ibrahimiyah. Tega yero kama sallaita ala sayyidina Ibrahim latu fil alamin innaka hamidum majid. Tapi angka pak doang yolo na yero tabe ye ko tulle mabra ye fa dongang ngewe ye ko matap mokiri sisene ye fa dongang nge ye ko tojok ka mabela na lepo kita we kecelakaan masolang ye tu motorota masola ye tu otoe masola itu kendaraan tapi dia gaga malu watakalita tebasa watakalewi temacolo dare mare na sebab papa salama na fa guruangi andri gurutta tega na yero fa doang pakai salama tega na yero fa doang pakai kabang ya ko ibacay la ilaha illallah waddahu la syarika lahu ilaha wahidan rabbaw wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah to jokta iwarengi asalamakan to kalat kecelakaan di gagabas sawatak kalita. Dan ini saya sudah buktikan. Kada guru tayo na fakaya salama. Tabla nih kah? Nasenga bojo ba medyo mangalaci bah. Ada nagaronasang cecepi pakuling la ilaha illallah waddahu la syarika lahu ilaha wahidan rabbaw wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tabla nih depa obe Raji pagahah malampe maponco malampe namo magalampe na ye kota plak makadato kede na malampe sisa mi pakuling ya kode patapla idi mani bawang la ilaha illallah waddahu la syarika lahu ilaha wahidan rabbaw wa syahidan
ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapla ni mati bawan ni. Senin atau motomalab di jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ada pasabari na to mamaulu. Na sobat to melo mali senungan na aga ibawa lo mamaulu. Apa sili yang itu mamaulu siba mamaulu maulu. Dena pada. Ya ko mamaulu iare si dua telu guruang ilalan na amulo ngata na wadingi salama. Tapi ya senge mamaulu maulu tomatowa sike datelo. Dito gaga ko eh. Dito gaga. Manasah. Ay, apa mega de pajak ni ladang ustaz si make dan falagi warna pimana wita he. Papojin na indo anakku. Mangay apa ang kasi di kajadian. Ya komeja fikiriki, idi mali taloe, idi mali cabalae, idi ballo-balloi, idi rangi, ibawlo masigi magi furete mamolo ne di moto makeda-kedang. Maga jiwasa na din na iling ustaz si. Awakiro magay ternyata ya amulukang ibaraka magi wakada baraka tabe purete mamaulu tawana bawa digaga tello aga minala papacat tello minala na pasipulong nalairo papacat tello na bawa lo bolana na pacaka ko dan rita bakna doang ngaso purana yero kajadian makan re api ko sedia kampung apa lella bola nan re api bola na mak buat tengah sama na de nan re api bola na tomo malap yang kiadi bola na mak buat tengah apa bola nan re api bola na mak buat tengah sama na lecing api mandre bola na bari bola na mari baraka papaca telo na pacaka ko dan rita bak na tomo malap yang kiadi. Jadi matu tafulu mana ngi papaja telo na tawano stasi. Sinin na tumatamala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Ada makna na telo falibu telo atiye musumpe fungan la taala. Afa iya tu telo malibu de paraga telo sajara maslupa apa? Afa iya na angka telo maslupa apa telo salah-salah ngasanda itu. Ada maknana ya koyale taloy na ipayala pesan musti magalatere munriawa munriase munriawai batuangan na aga ya ko iwareng ya asogirang ajak motompo okore sisina warekade ajak tomotompo okore sisina fangkau kan apa angka to tanape sugice de ya ko yewe ada sama nama fadi isi 3 tahun. Ay apa kami mahaji tahu titulina fakarya warifada narufa tahu natuna rifada narufa tahu ya na angka to mak bicara nama tompo panriangi telo ya ko fure mandre telo nama tompo mo pa mak bicara makurat telo sandai itu. Yang kedua ada makna na telo falibu telo i atiye sumpe fungan latana na sebab pakaswiang. Yang ketiga batampurae yaitu batampurae makiguna tiga ya semaki guna ya kode panak buah na itak ba musti tua na caru paimang batongan na aki guna ki ko tangana wawan na rufatawi tomelo malampe sunga taro ki pasinga ro ko tangana wanua kampung na moto mate mapula-pula ton ni mateta tiapa ja isinga asata nakaya no ko kampung ni watu na tua tomaka besana yanu watu na tua tamaka kanja ampe kedora magai engka pasinger na taro ko tengana wanua kampung maka de andre guruta malampe sungat na maponco umuruna tapi angka to tau malampe umuruna maponco sungat na oke tengana to igi mapakere-kere bawa jama-jaman na pak kami masa tau ya kurite maslupa apa ti memite de jiga ganyamang itangalo yo loloy mon di de skada maga manhabati mitai napan ya ko makde mana ngitawe makde maria tawe sirunturi padana maka dai ko na to mitaw sa pawasan no mati sinin na to malabi yang kihadir makanya ulama kita rata-rata malampi mana tumuruk na jara malasa magi na jara malasa amalang yang diajarkan para ulama mereka semina wa atona ya kole makareso kayo tangana reso na walakaso na madagka sa pabami limpotedong, sa pabami galobong, na sara caripana ninong ichinona na din na malasa. Iya pwede, pene matuaki, pene chow. Magay, mega patuyo na makura pakulayan.
Ya na mega patuju na makura pakulak tuan rupa. Ya na de na pananakan mega pasuran na. Apakah hato aja tu pene maki tu na pacicir mi mato jama jamana. Pene maki tu na pananakan 3P pacicir panoko pananakan. Honda ho binoko na makdareke. Jadi ya kong kato pene maki tu na pananakan. Apa maka dia tunas sa pananakang yan ang kato manipi timun na ang kaara ko sa dinah pananakay yato. Tapi maka to dito kan jayo ko pananakang makunraye. Yan na pananakang makunraye matarate yaman na ambo anak na. Batongan na matarate. Ya kore na lo makareso inan na ti apa aja. Yang kedua matinulo na mapato wijan na. Ya ko ang kabola asitang at asuri minri manan na 5 jang. Lari mana ya tu sitange magay alina termasuk datu na sitange. Sinin na tomo-tomo lebih yang kihadir terakhir asyama ki padale ba asyama na sokoe. Ya ko sokko lemmak mo taba walau mamaulu. Namo maga bate tak luta itat siyama. Namo maga bate tak peja itat siyama kecuali sokko kaddo tak berepolina. Batongan na aga pakanjaki Asia maasi sumpungot taritangana pak banoe ajak na tofada tomelo si peka-peka ajak na tofada tomelo si uja-uja ajak na tofada tomelo si banci-banci magay fole ki kirinene ta adam fole kire si tatik na matuna gangkan na rewa pengen na mariawa na makapong maka ajak kinaangka masek di tay bembe yan remua tu bembe fole kumacange iya ko masarangi ri kalompok na aga na fuada nene tariolo ukang kay mali si parappe rabba si patokko malilu si pakainga mainga pinapaja waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku akatani masakiri tulu tepatuna fuange na aja na tofada tomelo masarasarang sinin na tomatoma lebih yang kihadir. Maka inilah yang kami sempat sampaikan mamagi-maging nasabari 2 taluar kada malabi na tafadaan kamana ngifake makamala na sarikuamang salama linota salama akhirata sabalungi malaga talo illa duangi jolo. Ibu oh jamaah tuda manamoki jolo aja jo deka makat dek matupi illa duangi jolo apa deh hatu nak baraka ya kode to min lodo iloda ngi jalo a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim allahumma shalli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad rabbika fil lana wa liwalidina wanharhuma kama rabbayana shighara Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam Allahumma afiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fadhun karib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.